Patrik ga je gledao polako, dolazeći sebi. Duboki i smireni glas tog čovjeka ga je umirivao, za razliku od nervoze i prepotencije onih koji su prolazili hodnikom. Bio je prijatno iznenađen prijatnošću tog glasa, koji je jasno izgovarao sve slogove sa savršenom dikcijom koja nikada ne žuri, ali uvijek stiže na vrijeme. Uhvati sebe kako ga pažljivo i sa simpatijom posmatra, poče da zapaža neobično obične detalje na čovjeku. Reklo bi se da je bio srednje visine, iako je to bilo teško procijeniti dok sjedi, sa glatko počešljenom unazad crnom kosom koja se skoro presijavala od ulja ili čega drugog. Na sebi je imao neupadljivo crno odijelo sa dvostrukim kopčanjem savršenog kroja. Bijela košulja sa srednje visokom kragnom je idealno pristajala ispod kravate kojoj je bilo nemoguće odrediti boju, kao da se presijavala i stalno mijenjala boje u zavisnosti od ugla gledanja. Pokušao je da procijeni godine ovog čovjeka ispred njega, ali je tu tek bio zbunjen. Mogao je imati 40, ali isto tako i 60 ili čak i više godina. Potpuno glatko, preplanulo lice je bilo ukrašeno, da, ovaj put zaista ukrašeno za razliku od drugih primjera koji su mu bili odvratni, sa malom i šiljastom bradicom i brkovima koji su se spajali sa bradicom tačno gdje treba, malo ispod uglova usana. Očigledno da je posvećivao mnogo vremena svom izgledu. Začudo brkovi i bradica, kao i kosa i obrve su bili potpuno crni, bez i jednog znaka starenja. Mora da se farba, pomislio je Patrik, ovo ne može biti prirodno. Crna boja kose, brkova i bradice je bila u potpunoj suprotnosti sa izrazito plavim očima, gotovo ljubičastim, koje su i pored smirenog i blagog pogleda svrdlale Patrika kao da prolaze kroz njega. U sve to, on nije mogao da se načudi i sjeti kada je vidio nekog muškarca da nosi sa sobom štap. Ok, štap koji nose bolesne osobe, ortopedski štap ili pomagalo, ali ovaj put je gledao u čovjeka koji se elegantno i nonšalantno oslonio na bogato ukrašeni crni štap koji je stajao ravno ispred njega, malo lijevo od njegovih prekrštenih koljena, a na koji je on stavio u nekom pobožnom stavu obje svoje šake, jednu preko druge. Prsti na šakama su opet bili ukrašeni prstenjem, od kojih se isticao jedan veliki, čini se na srednjem prstu desne ruke. I prsti, odnosno nokti na njima, o Bože, od kada nije vidio ovako nešto, na muškarcu sigurno nije nikada. Imao je duge, veoma duge, savršeno izmanikirane, malo šiljaste nokte na prstima kojima je ujednačeno dobovao ili prebirao po kugli štapa. Oprostite, da li se znamo? Ne mogu da se sjetim, progovori Patrik. Ne, koliko znam, iako ja znam ko ste vi. Kako? Čovjek sada napravi jednu pozu ili gest izvinjenja, gledajući u plafon i malo podigavši laktove kao da se izvinjava. Ja tako znam mnogo, iako to i ne želim, ali oprostite, gospodine Matthewson, molim vas, oprostite i dozvolite mi da se predstavim. Napravi malu stanku, tokom koje Patrik samo klinu glavom u znak odobravanja, pa on nastavi. Ja sam Lucius Devlin, dozvolite. Nakloni se, pritom spustivši oči prema podu ili zažmirivši. Ovakvo ponašanje je zaista bilo neobično za Patrika, a pogotovo što se ovo dešava ovdje u Bijeloj kući. Ali opet, ko zna, za ovo kratko vrijeme ovdje je vidio svakakvih tipova, pompeznih i prepotentnih, da se više nije čudio ni ovom ovdje ispred sebe.